tubahaye ikaze muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kabiri 2026. Nimutwemere rero tubajyane ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho mukomeje kuba abibi cyane, ndetse turebere hamwe ku mirongo y'imbere y'urugamba, turebe ibiri kuvugirwa i Bujumbura, aho i Bujumbura urwikangari rwose bivuga ko Perezida Neva yaba yataye igihugu. Reka mbanze nkifurize amahoro y'Imana wahisemo kubana natwe, ndetse nawe ukitwumva bwa mbere nta kindi usabwa ni ukora munsi ya video ugakora kuri like, share, ugakora kuri subscribe. Ni ibintu byoroshye, bityo ukiyongera mu muryango mugari wa Dema Makuru makuru acukumbuye kandi yizewe. Mbere yuko tubagezaho incamake, reka mbanze nkubwire ko n'ubundi nge uje kugezaho incamake ndetse no gukomeza amakuru yose ukamenya akantu ku kandi. Ndi Damien Habumugisha, ntabwo ndi bandi njyenyine nk'uko muri kubibona, ndi kumwe na bwana Habinshuti John. Habinshuti John, waramutse neza? Mwaramutse neza bwana Damien. Ndabona igitondo kiramutse fresh, hari amaze iminsi igitondo kiramukana umusha, ariko urabona ko noneho cyatanze agacyo, ubona ko ari nta kibazo uyu munsi hashaka kuza kuboneka akazuba. Umucyo urahari umeze neza cyane. Twanzike rero mbere na mbere turareba ibikomeje kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ku mutekano n'ubundi, aho leta ya Kinshasa noneho nayo yatangiye gutatabaza abitewe na tekinoloji ihambaye ya AFC, ndetse si leta ya Kinshasa gusa, biravugwa ko na leta y'i Burundi cyangwa ya Bujumbura ubwo bari bwose, aho bivugwa ko Neva igihugu ashobora kuba yagitaye. Niko bimeze, ni ibiri kuvugwa yuko byanze bikunze ashobora kuba, uretse no kutaharara nta nubwo ari kuhirirwa, kubwo ikikango cy'uko yagabwaho igitero cya drone ndetse n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Nibyo, ibyo byose turaje tubirambure, turagaruka kuri frontline turebe uburyo result zavuye, n'ubundi mu masaha y'umugoroba ndumva twabibagejejeho y'uburyo M23 yarimo yavansa urugamba mu kwinjira mu mujyi wa Uvira. Turabwira akantu ku kandi, tubabwire uko abacanshuro bihagaze, duhite tugaruka muri zone haruguru ya Fizi, ubwo ubundi kera bahitaga muri komine Minembwe. Tubabwire uko byifashe, aho n'ubundi ihuriro rya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bakomeje kwitsa ku gushaka utu duce twa Minembwe, Pwezeho, Rugezi, Rwitsankuku ndetse na Mikenke, ariko bikaba bikomeje kubagora. Ariko imirwano na n'ubu iracyahari muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane. Yego niko bimeze, ndetse n'umunsi wose w'ejo hashize n'igitondo cyaho iyi mirwano ari muri aka gace. Gusa ni ahantu bari gukubitirwa bishoboka, nubwo basa n'abahihambira kuko wenda bumva ko bagiye gutakaza umujyi wa Uvira, bakagira ngo bagire uduce tw'ingenzi babona hano, ariko ntabwo imbaraga zabo ziri buhabesha abahungu barahahagaze. Yes, abenshi bahugiye mu makuru ya Sud Kivu, ariko twebwe turi banyarukirize muri Nord Kivu, tugere mu Rucuro muri groupement ya Bwito, aho imirwano ikomeje kukameza bwana Habishuti. Yego niko bimeze, muri ako gace naho hari imirwano, FDLR na Wazalendo ndetse na Mai Mai. Biragaragara ko bari kugenda basa naho bisuganya mu buryo bwo kugira ngo babashe kugaba ibitero kuri M23, kuko babigerageza buri kenshi, bacishamo bagasiba nk'umunsi umwe, ariko bwacya bakongera. Ni ibintu bimaze kugaragara muri iyi minsi itambutse ndetse n'iki gitondo cy'uyu munsi. Yego, ni mutwemere rero tuze tuyarambure yose uko angana. Bwana Habishuti, mbere yuko tugira ibyo tuvuga ku Burundi, banza utujyane ku murongo w'imbere, utubwire ambush zikomeye zatezwe n'ihuriro rya FARDC n'abacanshuro bashakaga kwambukana ibikoresho muri biriya bice, bashaka kubyambutsa i Burundi, ariko bagahura n'abasirikare batazwi, bivugwa ko cyangwa bikekwa ko yaba ari AFC. Ni ibivugwa cyane cyane ku ngabo z'u Burundi, kuko urabona nizo zasaga naho zifite ibikoresho byinshi muri uriya mujyi wa Uvira. Bivugwa ko ari ibintu bagerageje
ijoro ryashize n'iry'uyu munsi, ni ibintu basa naho bitwikira ijoro mu buryo bwo kugira ngo babashe kugira ibikoresho basubiza iwabo hakurya, kuko ku manywa bafite ikikango cyane cy'uko hari uduce turimo ngo abasniper bari kubarasa mu buryo budasanzwe, ku buryo nta muvoma n'imwe bakora ku manywa bisanzuye badafite ubwoba ko baraswa. Urumva bakoresheje ijoro rero, iri joro niryo bari guhuriramo n'ibibazo kuko ni nk'ambushi bari gutegwa mu buryo budasanzwe, bakabasha kurasirwa ibikoresho byabo ndetse bamwe bakanahagwa, ku buryo ubona ko M23 bagiriza ko ariyo yaba iri gukora ibi, isa naho yasisiye ko nta gikoresho ikeneye ko gisubira i Burundi. Yego nibyo, ibyo byose biri kuba n'ubundi M23 iri mu l'avance yo kuba yakwinjira umujyi wa Uvira, ariko ndetse muri biriya bice urabona yuko bari kudindizwa n'abawazalendo bakomeje kwigabaho ibitero mu bice bya za Runingu. Bivugwa ko n'ubundi abawazalendo bashaka kwigaragaza kugira ngo bongere kugirirwa icyizere ku mirongo y'imbere y'urugamba. Niki gituma ubona ko abawazalendo batangiye kugaba ibitero kuri M23 nubwo bitari kuborohera, abari gupfa ari benshi? Ibyo ni ibintu bishoboka. Urabona ko uburyo M23 barayubatse ntabwo ari ibintu bidasanzwe kuba bapfa ari benshi. Urabona ko niba bari bageze ku rwego rwo kugaba ibitero ku butaka no hejuru, urumva ko ingabo barasaga ni ingabo zisa naho zabamenye neza kandi zabonye gukomera kwabo aho kuri n'intege nke zabo aho ziri. Urumva ko kujya kugaba ibitero by'ikigero bimeze nk'ibitero shuma bidafite imbaraga zose, kujyanywe n'intwaro banyazwe zikomeye ndetse n'ibifaro n'iki byose, bakaba batangiye kugaba ibitero bimeze nk'iby'ubwiyahuzi. Urabyumva neza kuhagwa ni kwinshi, kuko ntabwo iki gihe bavuga ko ingabo zigomba gukora wizero zikava muri uriya mujyi aribwo harimo abantu bafite umutima wo kurwana bashikamye. Ni pressure, ni uburyo bwo kubohereza yenda bitewe n'ubuyobozi buharati mushakishe buryo ki mwazibira kara gace base n'abahuga yenda ibi bitero bari kutugabaho mu majoro birorere, cyangwa se tugira agace twabonamo hariya mu gihe tugiye kunyagwa aha. Ariko urumva ko ntabwo iki ari cyo gihe cyo gushaka ubutaka, gushaka ahantu bakora defense ifatika muri kara gace barayibuze mu bihe bitambutse, harimo urugamba rw'amanywa n'ijoro. Urumva ko nta cyizere nabaha ko batazabura kuraswa ya buri munsi. Yes, nibyo biragaragara kandi biremezwa ko ibitero bikomeye bikomeje kugabwa mu gace n'ubundi ka Minembwe, ahahoze ari muri komine Minembwe, akaza kuburirirwa izina, ariko maginga ya AFC ikimara kwinjira muri Sud Kivu yari yarabaye teritwari n'ubundi ya Minembwe, bayigize teritwari ya Minembwe nyuma y'aho bamburiwe lokalite na leta y'Kinshasa. Ibyo bintu abantu benshi ntabwo bajya babizirikana, ariko byabayeho aho n'ubundi hasa nk'ahataragiraga izina kubera uburyo ki n'urwango ruba muri kariya gace rwimitswe. Ubona yuko noneho rukomeje gukura ndetse rukaba rukomeje kwijandikamo ibihugu, ubwo bimaze kuba ibihugu bitatu: leta y'Kinshasa, leta ya Tanzania na leta y'u Burundi. Urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane, naho imirwano yubuye. Ubona ko n'ubundi gahunda focus ariyo kuba bakwigarurira bino bice, ubwo ni imihana n'ubundi irimo abanyamurenge benshi bivuga ko bashaka kubica. Mu bigaragara nyine nakubwira ko uyu munsi ari umunsi wa kangahe bwana Bishuti? Mu munsi wa gatatu. Yego, ubu si umunsi wa gatatu drone zitacaracara mu kirere. ni umunsi wa gatatu batarimo gukora nk'ibyo bari basanzwe biberamo ku baturage hariya Gahenge. Inzira z'ubutaka rero biravugwa ko n'ubundi bari gukubitwa na AFC yashyizeho abasirikare bazi kurwana ku rwego rukomeye, bagiye gufasha abajenerali Sematama kugira ngo barebe buryo ki barinda umutekano w'abaturage muri biriya bice. Ikigaragara urabona ko sisitemu yabo bakoreshaga mu rwego rwo mu kirere rwa drone n'indege isa naho yazimye, bisaba ubona ko bibasaba umwanya uhagije kugira ngo bongere bategure indi sisitemu nshya kugira ngo babashe kugira ikintu bageraho, kandi bakagendera noneho no kucyuka n'ubwoba, kandi si n'ubwoba kuko ibyo yavuze ni ibishyirwa mu bikorwa. Ijambo Colonel Nanga yavuze yuko batazigera bihanganira na rimwe aho ikibuga cy'indege cyose kiri kibasha kubagaho ibitero by'indege cyangwa drone, aho cyaba kiri hose
batitaye kuvuga ngo ni iki gihugu, bavuze ko aho hantu icyo kibuga kizabona inyishyu yabyo. Rero urumva ko byanze bikunze ibintu byo mu kirere basa naho n'iyo system baba bayifite asa naho batinye ko barabara ahantu hose hamaze kuraswa ibibuga by'indege. Urebe yuko M23 iri gukora akantu ahantu hose, iri gukora akantu k'ubwenge k'ingenzi. Urabona ibi bitero bya drone byaje bishoreranye ku bibuga bitandukanye, hakurikiraho iki kintu kiri kuba mu ijoro mu buryo bwo gushaka gukumira ko hari igikoresho cyava muri Buvira cyangwa muri kara gace, nabwo biri gukorwa n'injoro kandi bikabera rimwe hose ku mipaka ahantu byambukira. Urumva ko ni tekiniki idasanzwe kandi ubona ko yazengereje bari abagabo. Urabona ko basa n'abataye umutwe, ubu ngubu ibintu bari gukora ni nkaho bari kubikora nk'uko ujya ubona igihugu cyatsinzwe. Yes, nibyo biragaragara kandi ntawe utabibona ko AFC yahinduye imikorere. Ubona yuko hari ikintu iri gukora amaginga ya drone za AFC zatangiye gukora, yego, aho bashaka kuziba icyuho cy'aba-TPDF. Aba-TPDF bafite akaga gakomeye kuko AFC icyo ashaka kubona mu mboni zanjye ndetse n'abama makuru baherere muri biriya bice, barashaka kuba bagenda bagafunga Karemi, bagafungira axe ya Tanganyika Baraka, bagafunga hano kuri Kavimvira na Gatumba, hanyuma abasirikare bakabagira nk'uko Igoma byabaye. Sinzi nimba ubyibuka neza. Niko bimeze. Urabona ko basa naho ababanye, urabona amahirwe yenda yabo bari bafite n'u Burundi, ariko urumva ni ikibazo kujya Burundi, urumva ni ikibazo, nta gikoresho bashaka ko bambukana. Ubwo urumva umusirikare rero uri busige toni z'ibikoresho akagenda n'amaguru ye nta n'imodoka, urumva ni ikibazo gikomeye. Ni ikintu kiri buze kuba nk'amateka hariya, nibagifatiraho umwanzuro bagakomeza kubakora ibi bintu ntago bazigera babyibagirwa. Yes, nibyo. Ariko reka duse nk'abavaho gato muri Sud Kivu tunyarukire muri Nord Kivu, aho muri teritwari ya Rucuro muri groupement ya Bwito imirwano ikomeje kuba imirwano. Byemezwa ko Jacques Charigonza, umugaba mukuru wungirije w'igisirikare cya FARDC uherereye muri biriya bice, yaba yatangiye ama operation yo gutesha umutwe AFC. Bivugwa ko n'ubundi bagiye kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo basuzume neza ko AFC ko bafite abasirikare, nk'uko bagiye bavuga ko nta basirikare bafite, operation zikajya zikorerwa mu duce dutandukanye, ariko ikanga bikaba by'ubusa AFC ikigaragaza ko iri mu duce n'ubundi igiye irimo. Byagiye bigaragara mu bice bya za Bukavu, byagiye bigaragara mu duce twose tugiye dutandukanye, ariko nakubwira ko agace gakomeje kwibandwaho n'ubundi ni imirwano n'ubundi yatangiye ku munsi w'ejo n'iki gitondo cyo kuri uyu wa kane. Urabona ko abasirikare bo kuri kurasiyo ya FARDC bongeye kugaba ibitero muri ibi bice bya Kivoma ndetse na Kanyangahe. Ubona yuko n'ubundi bitari buze koroha. Ese urabona ibi bitero Jacques Charigonza aje kuyobora biri bihindure iki muri Nord Kivu? Ego, urabona ni umuyobozi, byanze bikunze ntabwo ari buremo support iribuho cyangwa icyo ari buse n'uwongeraho mu mbaraga z'uburyo bagerageza gusa naho yenda bahindura kuba baga ibitero kuri 23 ma defense yayo ari muri kara gace, ariko ntago ho nahanariza ko hari ikintu kidasanzwe kiri buhinduke. None se cyahindurwa na Mayimayi cyangwa kigahindurwa na Wazalendo muri kara gace, ko nkeka ko ari ishobora kuba iriyo? Ntago nabona ko hari igisubizo bafite cyatuma hari impinduka zabaho muri kara gace. Akujya uzirikana ko FARDC ifite abasirikare benshi, ntaho ya nta nubwo ari bake. None se hari abasirikare benshi barenze abari muri Sud Kivu? Hari abarunduruzi ibihumbi byari biharuzi bya Tanzania. Rero ntago nakumva ko mu 23 iri Buvira muri ziriya nce za Minembwe hose na za Baraka, n'ubundi ni nayo iri muri iriya nce ya Masisi na Warikare. Mu 23 nihinduka ni yayindi idiporovinzara ni nayo iri hariya. Rero ingabo za hariya zo nazo ni za zindi ntazihinduka. Rero ntago nakumva ko ari ibishya bigiye kuba hariya bidasanzwe. Yenda igishya gihari nuko uriya muyobozi yamanutse akaza gisanga navuye Kinshasa. Icyo cyo ni igishya babonye umushyitsi.
ariko ntabwo mpamya ko wenda operasiyo hari ikiri buhindure kubera ko yahageze agiye gukora ibishya bidasanzwe. Naba mbyiteze yaba ari nk'inkuru nshyashya, gusa ikiri bubeho cyo yenda ibyo bitero ntabwo biri bubure by'inyeshyamba ziriyo, ziri bugabe buri munsi, kuko uko bisa kose niba yaje ubwo hari igihe bahawe amafaranga n'ibikoresho, urumva ko kurwana byo biraza kubaho. Yes, ngayo nguko rero nimutwemerere amakuru yaragezweho muri iki gitondo cya karekare cyo kuri uyu wa kane, tuyacukiriza aha, tubararikira no kuza gukurikira andi makuru ari buze kugira ngo tumenye ibikomeje kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Nk'uko twabibasezeranije tugomba kubikora n'umutima ukunze, ndetse urukundo tubakunda natwe murutugaragarize banyamuna. Nta kindi tubasaba n'ubundi ni ukutugaragariza urukundo. Reka atubifuriza amahoro y'Imana, ku bagiye kwirirwa mwirirwe neza, ndetse n'abagiye kuryama birashoboka muruhuke neza. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe. Yego, murakoze.